Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nasrul Islam wal muslimin. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, nasrul Islam wal muslimin. Syariman aw syahidan, syariman aw syahidan, syariman aw syahidan, syariman aw syahidan. Allahu Akbar, 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 Allahu Amin. Muhammad Rasulullah, ia teladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, syahid harapan kami. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo kita jihad membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid, hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Mana Semoga saja Nabi dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan daripada apa yang saya sampaikan ketika salah. Lebihnya itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari saya, jadilah kita yaitu pembela-pembela agama Allah dengan ikhlas, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita hidup di alam dunia dan mensyahidkan. Amin. Amin. Siap membela agama Allah? Siap. Siap membela agama Allah? Siap. Siap kita berjuang? Siap. Kita berjuang bersama FPI? Siap. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Itu saja dari saya, hadanallah wa iyyakum ala siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.